you know the fear, cause when you fall, you rise again. Mentally, you're moving, almost there, why me feel one pause in life. It's all about the journey, the journey, the journey, the journey. Baby, I will be a chia and come na ye catch your money na say yedama say abribia mojibre na motena say na mohwe de Jenny ewo Adom TV so se muni ho ade Jenny eni ho eti mpanyefo say ene numere me namase na menka se mo piafo yedama say se moguso a ekura yemu na dwumade ekoso na emofra empanyini ye maame ne ye papa no ye nyina yetimu nyamu aba ne ye de ebopra aha eye de Jenny so ewo Adom TV kai se na wotwe bia ebo no nsia ne fa 6:30 a umfa TV no nto ba bia wo de beto ba bi ba kope eno ane Adom TV jemeso wo fie ka se ye waze a oye me amede dwumade ye ho chia me din e de Abena Ghana ene so me do ba befa akwantuo no na obra akwantuo no ene hifa ene de ko ane yeguso a ewo Bono East Chiman nene ye ne ye maame ye nana ya de nyina e ba betwetwe nkomo yesi penyini wo fie a eye enti enne ya tutu ye nan aba Bono East ene mpanyefo e ba bekasa eye nana a odimu e ba aban nyuma mu a na disunya ekwani mu pa oye philanthropist oye entrepreneur nyama bebre na oye e de boa tachiman e man enti enne wo se ye de abere wa ba fie na obetre ya mamre kakra yaso refri no sankofa yenchi enti ene ye ne abrewa e ba betwetwe enkomo nana ampem da ko a wo tachiman wo toso miensa ene ye de ne e ba de Genesis no na meni se wa agevere opese wutie enne de Abena de ba ane amamre ene amane yentimi enja hoda nanso ansa na edi nkomo twetwe ne beto aso no tobo jebere mitwa me ho akwaji nkrato me ba me do befa control no manko bevia Yakoji nkrato aba ogusua ehwede Jenny ewo Adom TV so na me kayo se na me ni nana panyimpa a wo techiman Bono East na twetwe nkomo ewo dwumade yi so eye nana ampem dakoa the third ene ye na ne betwetwe nkomo nana akwaba Jesu ahene wa ye da sese ye to nsafre wa wo baaye ene ye pese ye hu eba amamre ene amane mu a nkofo bebre ni se ahenie eye abosonsom Pacho dia na obeka fa. Me say ye mreji obi akasa enye nokre. Okay. Na ne nyina ye efia ufrimu ana efia akonwa no efrimu. Okay. Akonwa bi wo ho a na bosom ewo ho. Na chese ewo ho. Na bosom no wo ho. Okay. Na me die me mi fie no ye ni bosom. Okay. Eye akonwa ena yedi na eno no nkyere se obi nso akonwa bosom ta ho a mimi ntimu nka se bone efi se ne awoka no amamra nipa no oso abeduru so ye ba ya tete niama bebre a wo ye edebua kroyi na ansa na ye bekomu no mimi se nana kura ye wo he hina abrabo no stati ye niama kakra ye mfamu kakra ababunum na ye nto aso yo me da asi bebre obi bi sase mi free here metima achire se bruni beka me 200% teach mine ni if you say me mama if you teach mine me papa enso if you teach mine inti me fit teach mine street mo ha me ye teach mine ni pa okay me call teach mine Methodist primary okay na me wie school no ye de ye wie san 7 me wie san 7 na me ka se me pe se me ye accountant okay mfiti ase no nyina enti me ma me kra de nko de me kọ commercial school adebi na me kọ adebi me hu se anhwe a o ma me nuru baabi ni amepese me duru enti me pe school a O level kra ye accountant nti preko am fitichima ha me call Universal College or Somenya okay if say hono na eya ban
school omo ye O level accounting. Okay. Nti me call universal ko ye O level accounting. Okay. Na school mu me free universal no me call IPS. Okay. Kotoa accounting no so. Tim ko ye intermediate accounting so IPS. Ye de no ye IPS nye UPS. Nti after eno no na wo be ye accountant no de ye adwuma after eno no sen na brabo no fa ye from ye toa so yo nti me call me IPS no edru baby IPS ye time no wa no to wo nkrata to wo bibia nti ye kolegom booster nti na me ti se ye fana ye no na wo moje nipa wo CMB. Okay. Nti ye me ko CMB se me ko pa adwuma na me de me certificate ma papa no so no fitichi ma to bodom ha. Okay. Me de ma na ohwe ano de na kura ba ya na wunimu nkontansa ne commercial bank o mo fa nipa. Wow. Nti je letter na fa ko personal commercial bank. Okay. O mo fa nipa. Nti ampa na me ne ma gu school mu so me de me ka ko Ghana Commercial Bank High Street. Ampa me de letter no ko ya no mo fa no mo de wie ya ye interview. Wow. Nti wo betwen na ya yo interview. Nti hwa na da no a mo fa me say Monday me nko Tuesday me nko sha adwuma se wo UST. Wow. Commercial Bank. Nti me ko start adwuma wo Commercial Bank. It's you start here na it's school na dey dey atwe bi say we anko ho bi. Ama anko biem. Nti ejaye no mo de ye sebio me kanya mpapa wiye na me ye only 2 years. Nti me a modern mon kakran ma me no ye so nti me anya intermediate accounting no me hu se adwuma mo obeboa me. Aha na bia me ko bank ho de a metimo ato aso. Nti ye ko bank no mo de ya ye padisuan ye nko ye banking. Okay. Ne me ko register banking so. Edeka ho. Wow, this na woman ne de no why wagin say ubesua. Ya ene say na nka mesua mamti ate. Yeah. So motie. Wo ha wate. Na se nne ya nka so obesua de ntine say wo ha enka echi. Eti na uwie ya no berebe ne motie. Ma te say wo team bi ma team. Ampem da ko a. Nti say na ba ya wo ya accountant na no gyaye. Sa bere na nkondwa fao ana senetie yo me kwa no de o ware na me wo bank no na ye san digwa ye digwa nketenkete nti me dwadie mu one bank ni nyina no me call America United States. Wow. Ne me call America me kwa no so eja me de me ye CPA eno ye Chartered Institute of Public Accounting. And so media near dinner for Musa. Ain't he? And also maybe o me you. Name share more, name who say, meet me the Mia Majuma Bagana. Wow. Inti me fi American Bano. Made a construction company nearby. Wow. Na me a miss swimming pools, me was swimming pool company. A friend of land waves. Until me fi bia o name in the first. And some Sidanity me the Majuma buy. Wow. The fi America buy. Nti no ane me ama ya besi na mako pension na nya wo kan na me buy no ne akonwa de na me na aka se media akonti na menim na football asem wo kan de ende na no ya asem me fan say ye share football na se me ne minua ono so ne ye mehene. Okay. A friend of Fusuji abo. Okay. 2008 me kwa America me be na all the girls bi omunya team mo nti omu kokumase omu ko omunya bi omu ko sunwa na presence gesa wo presence nti all the nana sene a wo si pe football de ne ye ma football team. Wow. Ne me sene asem papa nti me di me ka na me hage no nti ho ne sa football no so ma de no e sha ase nti e sha ase 2008 no ye boy ya na me de nyamie ne nam ka se ye soso nkwala ma ya nonsa de wo ma dru baby nyame ncha de ye boy ne ye qualify for premier. Wow. Enti ya abo premier no a de abedu
the last year premier ye GFA Premier Championship. Hey, yo, picture na Premier Championship so for the whole Ghana. Wow. I didn't also me fiti asena na me brother can say ni na ye the team would you into team no ye be friend ampem da akon ladies. Oh. Into what ampem da akon ladies on me a meti hey. Oh. Near my team no so buy no. Why ya dear. Yesha okuko school ene mofra ekotu omofo sinebe ya ye ka girl child education a ade a wafa to ho so pa se ade a o ye no enti ye pese wo mfa ye mfa mu kakra ade enti na wo ani su ade hu se wo se o mpatam hade oba bia wo se wo school bia wo time yire ho no nya nkyerɛkyerɛ na so time duru baabi yo ene ampa no so no me di akonwa no a na mekura me san wa kura me ye ma re hima wo techimai ne me a me san wa kura ye friend no kwase na kwase na ye kwase ne twimi a ye me nana no mba free kwase ni be ma free twimi a nti school no so ye nti me chance se ne me de chance wo primary school ho a evi say na ho no ye kwase nso ye wo Methodist school no na sa school no mo twimi akwase primary no mbedi first e wo Methodist school. Okay. Ti me ga se ne me nyina be to school ni ye me so kwan bia so no me hwe kwan a me fa so a metimi abo school no nti me kita school no a ma ye library for the school. Oh no. Ma say ICT center so for the school. Wow. Ne me sha ase anso na o mu ni toilet no wo school ho nti eno so me ye toilet ma a school primary any JS na intimate citation bo me office. Wow. Baby wo ho a osiso no pese onye bibi ma ho a ene e ba utimi bo ho modern de a ne ha dwene nipa bebre a na ho ya nti ono nkonko ye bi na wo bo ho modern no so abaye tan challenges be no farm cause ye no nkura ye fam yo ene de nyamianim from dabedi wo dia si akonwa no sokura no na wo challenge no. Ne me kan wo ko school no kra ye time no na accounting kra de ba semunim nti e ho kra wunya challenge che say ba wo de wo be accounting de na meme ba atumidi on person on town what when ya na wuja na ye boys class ne me so me ye ma dwen se mesua ma miti ate a na matena classroom ha bia metena me to on so menti ho me first accounting accounting straight A me a straight A accounting student and mathematics enti challenges no ni nyina ne se wo a e ba wo so no wo so wo na sisi hin se wunya fapem bi se we ni me pese me ye dia me yama ho ate enti me a me wa yi bi am brofo me ka say you touch you finish and you finish well. Ade bia me ye bia mpese me ya na wo hura utim say na nampem da ko a ne ya sa ade we. Nti sa eyine ne media to mitim say bibia me ye ni na mo nkwala school no so de ma no de ekitame na me man so still no many apre say akora bia de nyamie ni me say wa nkokora wo JSS a wo betima kan ade ubetima tro senso anudwuma kura we ye plumber wo be ye estimate ana wo be chese metro say we electrician wo be estimate enti school no de nyamie nim say abofra bia say we ye buno how obia akola bia nia wo timi nka bia say wo say school no de eno ne wo fapem na ye nyina anka ye ni obi a meka se papa wuye na 2 years se mia man hu se me pese mia so mia me duru baabi eye bibi ma ho a eye bibi ma me ho ene mabusua evi se wusua de no anya wo nko an wudi ho mfaso osan bia kuro ni nyina osan kuro nyina osan oman wo yam nyina evi se ye ka me adwuma na me ha mitimu kita 40 men plumbers, electricians, bia woni omo ye adwuma. Nye construction so me ye che me ane ma retire. Me ye adwuma from 1992. Me the last few years say ma bre. So still am in my gumi warehouse. Wo frɛ me dia meba. And so friend na obeba. Ye try ye ho kwaje nkrato ye basisia.
Yakojin Krato Aba Uguswa I heard the Jenny ewo Adum TV na me da boafo maso masen na me di dwumade ebro ba bibia wo ene ye ne nana ampem da koa the third a wo tachiman ene etwetwe nkomo ewo hasei enti sese emma no moji Premier League ampem da koa me hwa team no ladies picture ne da screen ne so no what team YCC, IT ni, toilet ni, other things. Edi ama. Moya sa adwuma na munya government support bi ana sa philanthropist wan kasa na wafa to ho so se wo so kakra de beboa wo man ni. Yo, me da asemeba. Ene nyame ni me no. Me bedi akonwa no me mpanimfo no omo woska. Me na nanom a omo di akonwa yensu ye de bi se bi omo boy ho bra. Nanso me ade manfa mi fie sika ana mi makonwa ana asase anye niema me kan nyina na ni nyina ya me modemo te se school nkwalai ni school ntare ni yi nyina ya me modemo na girls team no so de enya me nko a me nua no a me hene no fosugi abo nyame anim ball no ho ehia no papa sika mu obibio okitamu kra be aya me ba pension de kra wo hwa dodo no ono a nti me kra na nsan me say menya me 70f ma ba me 70f yinti onfa team no na me timo de bibia edu ye no if say me tena bank kra nka me ko pension de dada na na ba nkondwai eniema mo ya asesese no ene mafo a aba ya eja teteniema no ena yakofa western world die no enti yenuanom a etie yenom nkora ya yesu so epese ye famonamon ede na wo beka akire yen bibia mu no eye dia na bibi wo ho a emmoa sani american bia me nananom mreso amamre bia na din a na omukitemu no ene no wutimu hu se ebi wo ho a emmoa ensesa akra se sankanti ase ebe adwuma de a yetimu esesa bi na wo ka se nia eye ne ne enye ni nyina na bi kra ho a na esei nipa no aya yedi won so a leadership na esese ebua ma nipa ne yeye no na nkonwa niema bi nso emmoa enti bibia emmoa no esese yejai mu nia ebeboa nso no na yayire yahemu kana na ayeye sebio mpaibo wudi akonwa no kura mpaibo hia yen ye aduanafo mimi nim techima ha ye fie sei no ye yankwala nyina no sabio ohini fimu ana yetu ohini a me na beka acho se wanwane na bechew anajua adabi bechew de wo ye techima hene yira ewo ho okay ewo ho ampa eno no na anka emfa emfie ho ene ohini bia techima hini bia ba so ware me fie okay enti ye no ye ni ayedi eti bon ho se no ye ntimi emma ye nche akwada a oye ketewa okay wonim ni a ope okay na ni a ya wo mu ne se eda ohen no ye betu na konwa so a yejew saa oyire no okay ye nya jewa techima ha wonya obi akra anware o we de ye di dwumade eba be kwa awie yi na mepese untu ye nyina fo me mafutu a mede be ma obi a otie me ene se ni edika no manhwe wachi ba bi a wufi se me maame ye kuani me maame eti dwom me na me wofa wuye na obi wuye no wo wadwen a eda wutimu a ni a wo pese wuduru no fa eno ye adwuma na sebio wo papa professor na wo mpe school a nya wo papa professor no ne certificate na wo de be ye adwuma okay ena man hwe say me maame wotidwam ye tete otonam
enso me eyede na etumu boy ba me hu se mitimu sua nwoma so du animu a ebese samabrabo enti me amitu obi afo ne se wa ni padua no wo pe ni a wo nim se ebeboa wabrabo na ebi adu obi so enti ni a eno so metimi aka no Nana yeda se aton safro a oba ansa na abeko nipa ba ko mienu bi a wodi nchi abeko ama omo yo ye wo techi mai die sebio me wo ahemfo mpanifo di manim me ma techi ma ahemfo mpanifo nyina me ma wo amo na me san so ehye won den se omun kita yensa omun kita oman no sa mechia me methodist che mechia masofo mpanifo nyina se bibia mu o muta machi ya chia asofo ni obi bia wo tachi manchi ankoma aha ene bre bema yedi dwumade asi meda wase wo so oje bretna se na wotwe bia na wo hwede Jenny nansa na mekono ma me fa sida piesie e ma aboafo ma so ma se na wotwe bia metimi de dwumade bre e wa Adom TV so e time herbal mixture o se malaria de wajo any time afo wi a lip tomato paste o se yennoa aduane na enye de na aduane be ye de a eno ne lipo lip ye wi a ne de givers for eniama ye de siesie fie popa fie hohoro sinkim toiletim na efie so adini yenwie ye yemfanya dua heba mixture enso entato na onunum bia betimi adidi ya wie bia ha obibia be ye kama empanyifo ene Adom TV ena asomase na me di season 10 all the way from Bono East Tachiman ebro baby bia owo midin e de Abena Ghana bronga hafo de hia abonofo agudie berekun de hia baako hanindu besi dasene yenhia e wo de Jenny so asem baako ne de bia nka kire wo bisi nyame wo ma ebeyeye maka